Si na je mejitum se mo ma me akwa ba me de pa se ma ba Asantehene mu ene ne se no se ye bibi e friend maternal mortality na kire se ma na eya no mko abawo sem na omu free mu no se Ghana ha nyina no sa de na ekosoro ene o mampanyin de ahye me nsa se me hwe na sa de number no emra fom aye hwe Ghana nyina nso a Ashanti region I send for na eba ha mu free baby me constituency skado free mu wukunu ebusuafo kwaso webusuafo penny wo hene ye nyina ye ka ho oba wo oba anyemo a abeye ebusua ni nyina dia nti say saade we ye betumi ama numbers na akofoma na betumi atwa so a na say ye wide stakeholders engagement tene ye dey asembetu otufo anim ono so waje atum ono so say waje atum krobe boaye na Ashanti region numbers na perform. In fact okache me say me sign cramba 3 months na me be man report of their me be ya faswa so aba after because last time na ye share Ashanti region apomodin from penifon nyina na ye dey asem ne to omonim say number 1 no ye sign by 3 months later no say number no confirm omo ye nhihye ye bia ama number no confirm nti sa ne de just 3 months de me sign by bioma and there are some papa na nka me de bre otumfo but almost wa kire me aka kire me enyema a me de boa omo a eno so ebeboa nti me nso me de kwa akoma me minister ena omampeni say me ba Ashanti region we ni no mo se omo penti yenhwe na yenyema omo na number na sisi ekofom no enkofom kra because me nya nyina wa Ashanti region me wie because Ashanti region number 1 na ni nyina free ha but edikan so na say me komenim no say me da mo regional health director in Crawford from the region to Konfanochi in Jumapa omo yema in 3 months sa number we no ekofom no media me buy me ni agi me ni kapa nti me nso in my capacity as a deputy minister the minister asma me o my penny asma me no me nso me hwe na bibia ese me ye bia no my ye na Kumasi Ashanti region G hospitals ewa ha nyina Kumasi South no ayekọ na ye fra yekọ from na ye wi ayakọ chips company yakọ health center kra na ewo from na yakọ hwe na yekọ so ho sa no na yekọ na ye the road map ne ba na chese ya de ye betieti obi ano ye tieti ye tu nkofo tu ye fo omudi bia kan we yi bi efri mu na ani nyina no apomudin sem especially mana omonyem no etumi afa ekwan ba akoso na ye twa ne nyina so omo ko abawo sem na omo free mu no na number na aba form kra ye wo bibi efe ne universal health coverage by 2030 na see nya 70 maternal death over 1000 live births say ye nam 234 35 death per 1000 live births into aka 4 years till your goal ne say by 4 years time no na number no do 70 bi anyame adom 2 for he ya de wa so ya asem mi de na nka bia ebekọ from kra sin 17 kra nti me da mu nyina asanyame hira mu Asantehene ne munduma pa maye for apomudi titiri for man ti ende support na na ye de mam na bibia ye fan me das